Dugas Ratu Ayu Kencana Wungu dadi raja di Puri Majapahit. Ada Kadipaten Blambangan. Ane kewawa bana dipati metanduk kebo di sirah ne. Mapesengan kebo marcuet. Ratu Ayu Kencana Wungu ngelarang sayem wara. Nyen je nyidang ngematiang kebo marcuet, pacang ke adegan agung di Blambangan lan kedadosang rabi. Liu para trunone ngemilunin sayem warane. Sakewalo makejang tu sing nyidang nyerihang kebo marcuet. Ditu lantas sinalih tungil pamilet sayem warane ija keumbaran melantas mecelep ke tengah kalangan. Ipun percaya anal tekening awak persida lakar ngalahang kebo marcuet. Sawirehipun subonawang penudan kesaktiane. Ija keumbaran wantah cucu Ki Angger Pamenger gurune kebo marcuet. Perjani siate rame pesan. Ija keumbaran ane mesenjato gado besi kuning. Side nandingin kawisesan kebo marcuet. Ulian senjato nentu. Kebo marcuet preside kekalahan. Ratu Ayu Kencana Wungu garji tepisan ringkayun. Santokan ija keumbaran subo nyidang ngalahang kebo marcuet. Ditu lantas ija keumbaran ke adegang agung dadi adipati Blambangan mapesengan Minak Jinggo. Ulian mesiat ngajak kebo marcuet. Muane Minak Jinggo jani rusak tur tundune bidug. Rikalo Minak Jinggo nage janji kedadosang rabi, Ratu Ayu Kencana Wungu lantas nulak. Ido nulak riantukan Minak Jinggo subo bocok maimuh tundune bidug. Merasa kuciwa tresnane ketulak, ditu lantas Minak Jinggo nabdabang lakar ngebug Puri Majapahit. Entu ngerana yang Ratu Ayu Kencana Wungu buin ngelaksana yang sayem wara. Nyen je nyidang ngematiang Minak Jinggo. Pacang ke adegang agung di Blambangan tur kedadosang rabi. Liu trunone ngemilunin sayem warane. Saka besik lantas nyeregsek rikalaning nyiatin Minak Jinggo ane mesenjato gade besi kuning. Ado lantas anak trune ane madan Damarwulan dot ngemilunin sayem warane. Entu mawinan ipun maturuning sepisanan unasice ngemilunin sayem warane ring Ratu Ayu Kencana Wungu. Damarwulan ne tuah pekatik jaran patih loh gender. Damarwulan jahi dadi ngemilunin sayem warane. Ingetang aturang gade besi kuning druen Manik Jinggo. Apang gelah percaya yening cai nyidang ngalahang adipati Blambangan. Disubani kepico ngemilunin sayem warane. Damarwulan lantas mau pamit saking Puri Majapahit. Layang seto lan layang gumitir. Maka kalih okan Gusti Patih Loh Gender lantas ngintilin pejalan Damarwulan ke Blambangan. Ipun maka kalih ngelah kena jele. Ngemaling gada besi kuninge disagetin Damarwulan menang lawan Minak Jinggo.
Teket di Blambangan, Damarulan nang tangin Mina Jinggo. Wanen cai mai. Ngejotang bangki cai mai ke Blambangan. Pabahan cai ni nu kebut-kebut. Cek merekak cai nang tangin Mina Jinggo. Damarulan lan Mina Jinggo lantas merukat, saling gebogen, saling tanyung, saling jagur. Pih, cek marukat magurat ditu di dur tanah. Damarulan kalah, pingsan, lantas kecelepang ke bui. Tanpa sangkan, selir Mina Jinggo, Dewi Suhita lan Dewi Puyengan jatuh tresna kapining Damarulan. Ipun maka dado sangkaning silip macelep ke bui tur ngubaden Damarulan. Kebatek bantresnane kapining Damarulan, ipun nyamatang penudan kesaktiane Mina Jinggo. Adipati Blambangan itu jerih kalah kasor yening tanpa gado besi kuning. Ditu lantas Damarulan nunen Dewi Suhita lan Dewi Puyengan ngemaling senjata sakti nentu. Ulian keliput rasa tresna, Dewi Suhita lan Dewi Puyengan ngisinin pengidih Damarulan. Ipun macelep ke pekoleman ide Mina Jinggo tur ngemaling gada besi kuning. Senjata sakti nentu lantas keserahang tekening ida Marulan. Dewi Suhita lan Dewi Puyengan masih mesuang ida Marulan uling tengahing bui. Pesuling bui, Damarulan buen nang tangin Mina Jinggo mesiat. Mina Jinggo tengkejut kerana Damarulan ngabo gada besi kuning. Wih, Damarulan cai. Dongu diang cai ngabo senjatan kaine dicoba kacai. Damarulan tusing nyautin cek sehaso nyajagin tur ngemplongin sirahne Mina Jinggo. Mina Jinggo mati ulian senjatone pedidi. Damarulan lantas ngabo senjata gada besi kuninge mewali ke Puri Majapahit. Rikala mereren ulian keleson, layang seto lan layang gumitir ane ngintilin pejalan Damarulan. Cek ngemaling gada besi kuning itu. Disubane bakat lantas kegesonan mewali ke Puri Majapahit pacang ngaturang gada besi kuninge. Merasa kasengkalen, ida Marulan nutu ke Puri Majapahit. Teket di Puri, Damarulan nguning ayang. Boyo jo layang setelan layang gumitir, ane ngalahang Mina Jinggo. Ampura ratu, wantah titiang, sane ngematiang Mina Jinggo. Gada besi kuninge punika kemaling tekening layang setelan layang gumitir, rikala titiang mengasuring tengahing margi. Bobab ratu, sampunang ratu percaya. Sujatin Damarulan jerih tur mabui di Blambangan. Titiang lan adin titiangi layang gumitir ane ngalahang Mina Jinggo. Mireng parebat bukuk itu, Ratu Ayu Kencana wungu bingung.
Sudang merebat? Cani kene ban medaya. Cai ajak mekejang. Apang mesiat nyentok kang kewisesan. Ane menang, kedadiang kurenan. Pih, Perjani layang sete lan layang gumitir ngerebut damar wulan. Ipun make kalih mesuang kesaktiane. Ngebogen, nanyungin, nyagorin, nenang, nyacak damar wulan. Nanging, kesaktian layang sete lan layang gumitir tan sida mintulin damar wulan. Pemuputne layang sete lan layang gumitir jerih tur ngaku pelih. Damar wulan lantas keadegang agung dadi adipati Blambangan. Sepuput madegagung lantur upacara pewiwahan. Damar wulan lan Ratu Ayu kencana wungu dados tedung jagat di Puri Majapahit. Sampunang lali, like, subscribe, lan komentar. Sukses.